Simbot Menteri Rangba usniaw bhalang dahar minta kesengi arpulai terik nailur ahja arpusau ulalej ban jurip ya ko umroi airport. Ha kani kesengi jurip layadon ringkat lang do Chief Secretary ke Sorkar Jilla DC jong ke Ribhoi MLA ko umroi constituency MDC ki officer jong ke Tenat Lengswin jong ke Airport Authorities of India bat ki officer ke Sorkar Jilla. Ka jinglet jurip usimbut Menteri Rangba ya ko umroi airport kadai halor kum shibenta ban pinhe shushu ya ke airport bat ban pinbun shu ki kat lingsun hakani ke airport ban pinsuk ya kalet kawan ki patba ke jela habakrench kilat pathai khubor uba asniaw bhalang dhar ula pintip barang donkam sa khatn riu eka kajaka na kabenta ban pinhe ya kani ke airport ka jinglut na kabenta ka jingpinhe ya ke airport kan kot sha ka sanspa klur ya ka ba an bei tingka da ka sorkar pedeng bat haba yedei bat ka bai jaka an bei hi da ka sorkar jilla ulo ongru balada kani ka jingthmu ban pinhe ya ke airport kan urlong kan yarap shiboni ki khun samla bakin yo kam yo jam ki bakin thop nadu ki banyak kali ki bobo dukan bat kumta terter takalong kum ni meningila don ga meeting bat kini officials of government of India teams from civil aviation makan bat kini nong pek bade hani airport ni haga jing don lang mat chief secretary dongi bat commissioner secretary transport bat ki vehicle official of transport department makan baru lokal lemuni ma teman baik temari baru ba lokal lemuni sini ba hati haga jing pelong ini meeting ga main back ba ini government nila oh serius apa aku mau explain temen soal lagi report lagi pak ada yang tu kamlong feasible dan mentah aku belum mentah nak yok bengga second report naga airport authority of India ke possibilities kadon tak bodon katu pak ni bagi hab ikan berkesorkar dia lembaga civil action industry namar ba kat kum ke drawing ke plan kila layout lah pening kat kum bagi details sobre kila kalau imatkan long possibility ban expand airport andai don kat tu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kena mungkin extend kat tu ni kena mungkin proceed ahead expansion maka expansion kat kum ke sobre boleh mentan bagi la pening airport kadon gala ban expand seni kalian the plus tu hab acquire kum sekhan riu akar bat ka extra additional land but ndriwa karga parking bay jung airport kata pun company dia kata next day after tomorrow will be having a cabinet we will get clear fast in the cabinet we will move ahead with the government of India. This is exactly what you raise kajing mud jung indang adep kini master plan hang ni new airport in le tip top umulong ke begin airport maru MLA meni dang raise ke meeting ba nang bon gini gilenti nang sateng gini nang sateng ina ungul belengin patle mata just temporary nak mentah ikuan dalam orlong gini ke airport ke bahe kenang gildut exactly like how the other airport in the whole country namar ba expansion exact DPR ni parti ba kanu commitment hai lare ka orlong hi bun bagin yo mar whether direct employment or indirect employment minimum gini yo bela sa spang channel mai mamong tang airport han ki kali kamai kamtam Argawan ki flight bah tang talu Southern Spa tali taksi dan kam lepa ki driver hang tam minimum segi dukan syar dukan kdo segi cafe gitu gini tekjing ang nod nag sorkari ban penhe gini kami de kata tu kini employment dan handai ke ba ban sukale ke ban nam dan kam sumulek sa buhti kum buju lek bro kata menta ka kat kum latest survey ni kuat man persang ban awet belum nak kata daun have extend ke runway sakani geleng dan non lepas cakap jui. Sekendai sepak meter very much within our own present. Kita situ. Lada kita sekarang tu kalau lain hap orang lagi low. Lada orang lagi low empat kalau apa juga prahaja kurang. Kena itu utan. Tinggi persang ban awak ban expand on with this side. Hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban hap don kam ka site kata kare don gi katkum ga prosedur joki. Ya kita ingin hap request government India ban exam ya gi. Dikila ban exam ya kita hai. Teka bundul kampung tiga lomba feasible land big aircraft teka by extending the runway towards this side towards this Indonesian road. Kat kum ke plan ke bagi Pak Mantan dari accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India more or less and the land acquisition will be done by the state government whatever land is required for the new expansion.
kajing anu ni kumugoma ni kwa untuk urlong baik la dekat bakalong ketari jing anu dungi bar kamtan ni kun jaga sti borok gawe gele ya kwa anu di bar pelong ikan ni te ya ke extend orang wi kadekat ka don ar kilometer ste ngila man extend mentar handai don katuk ani pada mata safety reason hap akoya lagi new additional Ibu